Fada chagu ngesa limninu ingalen kiteroto lo musalaba kedai Christian lo akelesiana tuli kinako St. Charles kichinja jim Kristo tabeit usakini ta yutu no amina no langire no bu Yesu Kristo sama ke jo ngiri kina chana shada kara no gelegela to na tani kina no musalaba titro ni dum na rengna la kunyo automation na karo kusho wok so iraje Kristo la beit no railo la parani perejo asoma samsine kerete bala mamete no langire no busakita yutu abala fada chagu ebe ekoti Christian aina kina elip tetere dum neta ina pakin salaba ilipete lepana shalam kin la sobrano amina ne te koro kwangin da lepana puro no kin aro kusho ke puro no kin aro kusho no akwap ke da lepano la kuno na itunga lolo da ne sa pak na mame busa kinda kwa makina nyam ke da e mat ke de music ay to dek na ren so maji bor kwangun te do wala yota ja yala mekin be atwana do Yesu haramam itejo wala mamji mise kinit no langir no bu Yesu Kristo ngiri anuko on kirano ke tunga kere so erailo la pak ne kapakina oni da noi ai silara kusho wo tetere idole da pak na no paska o jey da ruchukina ne gogong kiding woni kida laso ban kachuto ma jarwo ne moyo edio pego Christian lo ajasi idea na Simon Richard awaragam ngese abalam ajoka mora nara parashanu be paran balati na busakin to onda ber ai long desbere na soliti busakin to ni da ay mor ay kor kede noi ay dulokin otomani ay jarana kay teterwoni da putori bala Crystal Lopez Delax Emi Alomu Christine Itado TV is Soroti.